Kyrtong ka United Democratic Party UDP na Jowai North Constituency ba maki muli haka live waitrek lalungkot arjar pusan ula pendap bantep kerteng yela di kumu Kyrtong uban aireng haka election MDC sya Janja Hills Autonomous District Council GHDC ha office treka mudup di Commissioner ka West Janja Hills District. Habakran siklap thai kubor ba maki lapan pau ke cingso kia namar bakar rukom siu tulop ha GHDC kalong kabadko bat kumtau luong baladaw yo ya kajing job un penbej ya kadikakam nalor kaniu luong ru baka konsel ka ab ha kajing ma kajing pentrikam ka parliament ya ka Forest Conservation Amendment Act arjar pulai namar kani kalakni no ya ka bor jong ka konsel kumtau luong baka badan kam ha banyatai bha halor ketika ag ngaka bro de jo MK this council nagi records kita dap fight dap yoi dap check in nagi por kita dap chamiu M chibon ba ki kam kiwa hap yu pen bike kiwa nga M chibon ba open up pensial kiwa hey to wa kan gebenta kamanu pendap penbiang ya kijing yong ke this council hey to wa ka poisa poi lain kamanu sutun lop ya ginong krek yong ka hawa pai chaden pai ina gir kot siong ka na yo em chibon ba kijing pen em kam bakla hey to ki paisa poi lai ada em ki irregularities na ong gide perang hey to wa kijing pen krek kami ki skin hey to wa ka audit report hey to wa em mantali ki te nakapor da yo hado kini kisnam la ya kan kijing em po em ye ki pen pai ta kapor ko em hai ni hapo this council sans nem chwa house nem wo em khaddo ho arja khat pra das dang ho yo igiti ku records ki opai o ki jing duna dan ni ki bom em muto kat kam korkom upen tok petni haga kam paisa poi lanyo ke this council the hagini kisni da wan ra iki records menda poi haki public platform yo pen yu pai bai ya ka kam ko to nei benta hagapon korkom ke jing penlai penwan ya paisa poi lai yang ke this council wo em go haga jing do jing kerduk kat kam man kat ni tekan ni ke porm puto ya kelam kate idawan ra en ka haka public platform man wo daw kelamat ni daw pen apen siawan ni hakmat yang pai ba wan te ka benta ko ar wan to wa yo pi ka kam man kat ni hani this council em go jing ya to kho ka ain go cherkai ba wo ka to ongi ka Forest Conservation Act wadang deputy pass na po ka parliament ho arajar ar pauli hapo ka to Forest Conservation Act ko amend gi ko dep amend na po ka parliament ai tai ko adopt the state government sakat ni the em ko ka definition ongi ka definitions ka wa ne benta gi ka jingbut yong ka forest ha ka to ka Forest Conservation Act the ha ka ni ka Forest Conservation Act to debuk jing ma ko ya ka this council debuk jing ma ko ya ka 6 schedule nei ba ile wa hapo ka Forest Conservation Act 2023 da emi bor wa kene chibon ba ya ki bor yong ka this council ha kan ka ain ko katte wa daw dup ya selok lang u ya krek lang la dangau job au ong pi nei ni chakman open up siaw ke state government open up siaw ke central government wa kaman open light ya kan dika ain na ka jing krek kam yong ka po this council ne ba ile hapo yong ka dika ain ki NOC ko e ki lani ki o e ki hakam kan dika por hapo kan dika state yong i hapo kan dika district yong i to klem ka jing ya selok de wo ki pai ba ki wo yi ki e ba direct na po ka central government tala daga central government ulai ga hagita ki kam yong ka taka khandau ka chiap ka khlo ka jam jingmut i heni daw man ki bru ki wa daw cha be nagi khandau ki chiap yong i ne ba ile to i heni i man ki tre yong ka khlo ka jam man ki tre yong ka khandau ka chiap tala ki ta ki an ki em na po dal hi wan ki yo pas ki ka taka an go direct da yai la ya this council hakam ka taka por daw bo jing e ka chibon ba ya i ki tre ri tele muluk heni ya ro ki tribal ki em hapo kan ka state Meghalaya bat kam jo le daw man go ka jing do ka wa cherkai hado kata ka wa yi ki pen em kam klem da chim ya ka jing mut yong pai ba yong kan ni ka thang yong i klem da chim ya ka jing mut ko em ka state government wo kuni ye bor yong ka 6 schedule
habatin pej bahagi kishap ke sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ke sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya